Makakigtot mo dyan, naktabakag. Kulaat mo'tlatan ang nagisangpot iti babae dito'y balay. Wen nga rod lakay, nalabit, makantsawanen kadagiti kakasinsin na. Kanayon da ngamin nga ibaga malakayanen abaro. Wen siguro Kit napananangay. Impasyar na tinobya na kadagiti kakasinsin na. Mapanakanuy am-am mo kadakwada. Mapala siguro ipasikat dyan nobya na. Tanay, kaslan nakagjakpa mo. Nagpintas di kayan ayat na ba? Bayam latan Katno ko na ang mga sawan at daken kwa na daytan lakay. Sapay ko matamaanusam ti panagbiag mi dito'y lugar mi balasang ko. Nalpasan ti kasaryo kin ni Robert nga anak ko. Isuad ito yan balay mi ti pagnaudan nyo. Uwan nanang, di kay madanagan. Nairwa makitirikat. Pasensya kan tanay, mannalon laeng ti anak ko. Ngam di ka madanagan, taagtagi balay ka laeng. Di ka mapan ijay talon tapno saan ka ang umisit. Ala, okay lang ang kanyak nanang. Kaya't ko atulungan ti asawa. Ay nasaanen balasang ko. Kaduan naklaengan dito'y balay. Sigurado adi na kamitla palubusan di anak ko nga agtrabaho iti daga. No kasta, masikugan ti asawa manakaw. Wala nang, kagap-gapo mi di health center. Nasurukan ang makabulan ti sikog ta asawa. Kasta ay nikat mayat tanagsikog adagos. Wan nga rodanang, at danton apo kuyo kanyak. Nasaya at matno kasta anak ko. Robert! Robert, tumay ka man! Robert! Mapan kan iti ayan di asawam. Ano samno kasta nga agpambar. Tagagangay ti aginaw ti kasta. Uwan na. Kabagis, anda ni Robert. Awan, napan ijay talon. Apay aya kabagis. Ay, ada ko maibagakan kwa na. Ada nga minapaplayan jay ka anakam para abroad. Katagkurang da pa iti kadwa. Ang mga nukayat ti anak mo. Anya, ay kasaritam to ngam numalumpay asumangpot. Awan jay manugang mo aya. At dada dita silid ta. Inakmampay nga rod kita anta anak na sa akto agawid. Tagsubli akto manan numalam kabagis. Saan kan nga agabroad, Robert? Panawan da kami kadi iti anak ta. Awan kadwami dito Dananang kantatang ti kadwayo kini baby dito balay mahal. Saan da kayo abay-bay ang dananang? Saan ka din, alang? Wen, adda kami mat akabalay mo balasang ko. Saan da kami kumapanawan? Ala anak ko, di mo ipilit ti umadayon no saan akayat ti asawam. Maikawalakit di iti ipapanaw mo. Bakit? Saan da makaurnong no jak agabron? Amamat amakitaltalong kami lang. Barang napintas tigasat ko yabron. Kat makaurnong tayo ti pagbalay ta. Kan pagadalto ti anak ta. Kasla jak kabalan na mayadayo ka kanyak, mahal. Kabagilam day ta, mahal. Kastala iti damo. Ngampat tsak ama irwam kantumot lang. Gundawayak da ito yung oportunidad. Tadamang tulong kanyak. Orasyak, nasakit mo't para kanyak ti maisina kada kayo iti anak ta. Ngam kayat ko ngamin nga ipaayan iti napintas ang masakbayan ti anak ta. Bakit? Nanang, agawid kami pa'y kani baby iji lugar mi. Inakipasyar ti anak ko iji balay. Ha, ay katuan balasang ko. Kaano ti subliyo? Jak pa'y amo, nanang. Sige nga, Rod. Tainak tumang puros, itiyawid mo anak nateng kan prutas. Hello, nanang. Awan ka di pa dagiti aginak? Awan da pa'y nga, Rod, anak ko. Jak ngamin makontak ti cellphone da asawa. Jak makasarita. Naku na nagayam, anakapsot ka no ti signal ti cellphone ijay lugar da. Isumot lagayam Ang mga no paawi din dagijay.
Di ka madanagan, tano makasangput dan. Awagan kanto adagos, anak ko. Nagyamanak, nanang. Hello, balasang ko. Naimbag awagan ka. Hello, Nanang. Apeng imawag kayo. Inyag ko ngamin ti cellphone dito ayan ti signal. Damagak la kuma, no kaano nga agawid kayo, balasang ko. Do abulan mo tin adi kay nagawid dito eh. Kailiw da kayon iti apo ko, may. Kuha, di na kami matpalubusan nga agawin. Masakit ngamin ti amak, Nanang. Kadwa ka no ni Nanang ang mga sikasukan kuha na. Kasta ka de. Ay, kaano kayo nga ta makaawid nga, balasang ko? Into no may alawas siguro, Nanang. Sige, urayan da kayo, balasang ko. Agawid kayo, no agimbag ni abalayan, wan. Wan, Nanang. Sige nga, Rodan. Bye. Asino jay kinasarita mo ti cellphone? Jay manugang talakay. Damdamagak no kaano nga agawid da. Inton umay alawas ka no. Ngam saan pa'y asigurado. May kawa siguro Awa mo nga minon di anak ta. Nalabig. Mabae nga agna dito at di nakadwa ti anak ta. Hello, nakong. Hello, nanang. Nawaga kong dasawa. Kat, anyat ko na nangay. Saan da pa mag-awin? Ta agkasar ka ti kasinsin na. Ha? No kasta, saan na masakit ti lalaki akatugangam? Saan, nanang? Nasalon at ni tatang. Anya? O sige, nanang. Tada pa ramidag. Umawag ak tumanin no madamdama. Bye. Bye, anak ko. Ne, apay ngay akas jay. Saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Nalin arason ti saan da panagawid dito'y balay. Naglawag mo't di imbaga na kanyak, amasakit ti amana. Baka limok magmat ti manugang ta naggapo di lugar da. Wan nga ron. Magura ka. Malagip ko idiin sikog na ti apo ko da. Kasjay ti kalukmag na ide san aya. Ha? Nanang, ibatik ni baby. Ada papanak. Ha? Papanam. Kuhang gumatang akiti diaper kan gatas na. Mabait ka lang, mga nagsangin ni baby, anak. Wen, tatang. O sige, mapanakon. Bakit? Nango mo. Nagbanglo arimwar. Yung kadigligos na. Nagpapintas ito gusto. Nagkiting pa ijabado na bakit? Tilamadmadlaw mo alaklakayan. Mas dawak lang kami na. No kaano anaganak. Sa kasjay ti istanti pa nagbarbado na. Rumwar aming anakalamang itibagi na. Ay na, sumanangit ka pukutan bakal. Ay nawon nga rod lakay, sa pulin na ti inana. Huwag mo nga minun di manugang ka. Inawaga mo na ya. Ay na, itaypay ngaw awagak, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Idikwan, naidip mo ti silpon na. Anya, ay una yan. Uray ko manuag tiksmag. Ay sublatan nakman amang isala iti apo ko talakay. Naktangan akon amang isalsala kun ko ana. Malalala, iyag mo, ti apo ko ta. Nanang, agawid akpay di lugar mi. Ha? Ikuyog mo ni baby? Saan, Nanang? Agbati pa'y laang. Ha? Agsubli ka adagaws? Wan, Nanang. Ang makitan to. Basta umawag ak to no kasano. Hello, balasanggo. Siya akong tinang sungbat dito cellphone ni nanang yaw. Patpaturugan na ni bebe. Okay lang, tatang. Ibagakla ko maadyak pala makaawid. Masakit man ng tiamak. Awan mga sikasukan ko na. Kasta aya. Ay, kauwan
O sige nga rin, tatang. Bye. Bye! Ay na, auntie, saan ang pudno ang nagawid di manugang yung ijay lugar na? Ha? Anyat kayat mo asawan, Mila. Katno kanayon ko ang makita ijay ilim eh. Dinak namin am-am mo di manugang yung, auntie. Ngam siya, am-am mo. Mabit na ang taipakitak tiladawan na iti cellphone ko. Inalaak ida itiladawan kat. Oh, day ko man ni. Kitain nyo. Ha? Huwag ngagpaiso. Aguray ka. Masikog ka di. Wananti. Adda ka kibkibin na alalaki. Wananti. Kabit na lakit di dayta. Ha? Kanayon ko ida makita ijay iliming ang kuyog. Kat iso nga imayak, taumay ko ipakita daytoy kada kayo. Apay nga'y akas jay ter aramidan ti manugang may. Hello anak ko. Hello, nanang. Pangkasiyo. Pagawitan yun, tasawak din na balay. Kasi matanak may. Kasano apagawitan may kat adamat nga rudon sa bali akadenden na anak ko. Sukunan yun, tasawak, nanang. Pangkasiyo ko man. Sige. Basta ijam kumamot nga rudon ti aginom iti arak dita, Wala, basta sukunan nyo, tasawak. Pagawitan nyo, nanang. Diyan namin makontak ti cellphone na. Sige, anak ko. Apay nga da kayo dito, inanang. O may da kasukunan balasan ko. Pangasim, agawid tayon ije balay. Oo, kita to'y anak mo. Kailiw na kan. Sorry, nanang. Diya ko nagawin. Dan anak mi ka ni Jimmy. Iso na iti umba kita. Ha? Kasano nga rudan to'y anak mo? Da kayon ti makaamukan ko na, nanang. Uray tandamot ten anak mi ka ni Jimmy. Jakmatan ay ayatan ti anak yo. Iso nga gawid kayon. Kat jakon agsubli ije balayo. Anya? Inayat ka, itinapon Yung mapay inarawid mo di kastoy kanya. Anak, agin inom ka manen. Manipod si mangpat ka manipod abroad. Kastalatan ter aramida man ako. May kailangan sa mo. Awangas na lang. Tapos ba may liliwag ko di sakit dinagam ko. Nagsakit. Tinaramid asawa kanya. Nagsakit na lang. Ala, aklunum kumanti amin, anak ko. Awanin ti maaramidan ka. Jak maklo na lang. Jak kabailan. Ay, trikta asawa. Numapoy pinanawan na ka. Apay, anak nga. Mangan ka, nanak ko. Nagkutungkan. Tadi kamat mangmanganan. Aun ganas ko mga nanak. Tinasayaat. Subuan kawan. Ala, nga ka anak ko. Saan ang mabalin adi ka mangan? Tamaapektaran ti salunat mo. Nanak. Nga ka anak ko. Saan kumaanatanggan ti ulong? Tauray anyat mapaspasamak. Jak ipalubos ang mabisinan ka. Tadyak kayat ngagsakit ka.
panunutom ko mati anak mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Isu nga isublim ti sigud a kinaganay kay mo anak ko. Apay, asino tinapatpatagkan ka, jay balang kantis nga asawam, wano ti anak mo. Ha? Patib kerem ti pakinaakam mo anak ko. Di ka kumapailuyos iti ladingit a marikriknam. Adda si ti Diyos anak ko. Isu ti pagkaptam, tapno agbalin ka anatibker amang saranget kadagiti panubo. Adumteng iti biyag mo. Daddy, sakti ka laingan ni Jay classroom mi. Ha? Talaga, anak ko? Wan, Daddy. Wow! Kablahong ka nga ron, anak ko. Ay na, naglaingan to, anak ko. Kismar. Daddy. O sige, agpasyar tayong to kadalulugan, Lola. Tayong to ag-swimming, anak. Yes, makalanguyak manan. Ngam, saan tayo kadwa ni Mami? Makumikom ti naman ako. Ado ta si kasuan na. Ay, naminsan laang ngamin anakitak ni Mami. Ala, sana bali anak. Taintan to pasyaran ijabalay na. Ay na, nagadutin nyo korda medal mo, apo. Wan, Lola. Ay na, congratulations, apo. Naglaing ka. Thank you, Lola. Nangang, agawit tayo. Sige, anak ko. Kablaawan ka, anak ko. Ha? Anak ko, ay nadakil ka na. Katpuno gayam tinaidanon kanya kanalaing ka diti pagadalan niyo. Mami. Pakawanan na kumaanak ko. Ado tinagkurangakan ka. Robert, sorry. Pakawanan na kuma. Kinapuno na. Nabayagan na pinanawan na kami ni Jimmy kadagiti upat nga anak mi. Anya? Amok nga wanan pasat ko di tapusom. Ngam kayat ko lata nga ibagaday to eh. Ornosan ta kumanti amin kadata. Agsinublyan ta kumapara iti anak ta. Tinasayat. Sana dito ti pagsaritaan ta. Agsarita tanto to duwata, Nalin. Lading itak, Nalin. Ngam, awanan panagayat ko gan ka. Amom no kasano, ngay nayat ka di, Nalin. Awan amo ka nagbasulak. Dilang amo ka nagkurangak kan kay di. Kat ti presensyak. Uwan. Sika tinakarik na kiti nagpayduma panagayat. Nakasingsingpat kan nakadungdung mo kaunay kanyak iti. Uwan, Nalin. Ngam sinayang mo dahi ta panagayat. Ha? Mapakawan ka. Ngam lading itak. Jakon may sublit isigod na panagayat ko kan ka. Awan ka din. Nagbati nga uray basit. Awanin, Nalin. Iso pasensya ka lakuman. Ibilang talangin ti tunggal maysa kasagayam para iti anak ta. Ara, sabong, parakin ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Ne, sana nga. Jak kasapulan day ta sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day ta sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anya laengen ti sawen ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kas di klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam iti nasayaat.
Sana kas tabas-bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kasta nga ramid mo. Oh, di si kan ti makiasawa kan kuana no kayat mo manang Melita. Ha? Huston, ikateman ti kasta nga ugalim. Natangsit ka asumong sungbat, Ara. Saan anasaya at ti kasta nga ugalim? Makapasurun kayo mat namin. Isakit sila unay day di nga agtataho. Di adala. Nga may salang agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta ititaho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yab no kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako kadiri. Yak! No di mo kayat saan laang. Di kan suman na udita, Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, di mo pa'y malagip dagawin di jay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngawin palubusan ti ulitag ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Melita. Ah, kasta ka di? Ay well, ada ka din ni ading mo. Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matla rumwarday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mo tumalaking kuanan da ito, Melita. Oh, Mi, nabalkot mo ta regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. okay lang, Melita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amangan no italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro ng ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuitar aramidan ni Ara. Pasensya amla kuman ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman ken kuana ngay ayatak latta. Nga uray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga ngayon lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di aginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti dayta no kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha! Di mo man sang kaulit na ibaga dayta manang Melita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya ko maaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Melita ang kasarsarita na. Ara, amom, dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro, nagagut, ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin dayta alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Taypada na kuma-vendor laang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo. Nalabas day ta akin naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtake tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrak ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad nga ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarati, Ara. No kasta. Agmay-may saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka di. Ara, I love you. Ara, Mani, amangan no mailawan ta. anya ko ma.
Ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Manny. I love you. Andak mo na, Ara. Ay na, namiss ka unay, Manny. May saal daw la saan ta nagkita. Nung kailiw ka una yan. Isungarod niya yung mayak. Tamo akailan na una yan. Ala, irikap mo na gusto rin daw. Tama nga na makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka datan. Agpada tamot a single. Kwa. Amo matang lagi titang tao. Nalaing naag-jismis no da makita ta. Diyak kaya ta jismisan da ta, Ara. Maturog ka ka dito'y dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka jibalay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong nagasawatan. San tantong agsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkat di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Ken, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarkaro pa kanya, Kara. Ngamin, kasyan ka tinagbalin ang nobyak. Dinak to nga tayo sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso adyak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Manny, please. Oh, apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo ten. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan nakngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na nga kita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Di manak Manny. Kunak lano linipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano. Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso ka nagiti sa ilim eh. Intong maminsan pa labigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangin, okay? Amom nga ti pang surutam kanya. Nalakalaing day tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak na address mo, ha? Tamapanak to na makaawid agiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to, ha? Well, Nara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi, ha? Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko, kanti kapsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito'y balay, dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na at ako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko na, siyak tigagara na. Gamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padak matla a professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload at daawagak. Ha? Sika? Apay?
gagaram? Kuha. Agpasyarak ko maara. Sorry, nga makiasawa akon iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti sa alas, Ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, hanyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak na nang agduan ambulan tinawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak na nang namamok ijay syudad. Kat, ayan na nga rutan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko ng awan sungpat na. Anya, kat kasanong arod itan, mapantay jay syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anopium. Kuwanan, diyak ka muna sa din ijay syudad ti balayda. Diyak pa'y katamo no balayda, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasanong arod daytan anak ko. Ne, atan sa jikapsat mo nagkapoy jay ili. Kadwa naman ni Loreto adimtang nanang nagkapunda nga ta. Kan apay anag kuyog da. Nanang, aday pudnong mi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangiba ka. Nana. Agayan ayat kaming kini Melita. Oo, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimod mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasar ita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagradwar, isuntun ti pa nagkasar mi. No kasta, nagadal ka iti kolehiyo, barok. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit ti inak. Iso ano gurnungak iti pagtuloy ko nga agadal. May salaang mitkit di asimestren, Kat apaman ang makagradwarak, ikasar kuntun tanakyo, Nana. Nakapasngay kan Ara. Nga maging gaita. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom ngamin manang. Di nalamay sa parang ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. O may tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, Ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, ni sikat may isang inspirasyon ko. Iso nakaturpusak. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka kabailam dayta. Makapasakan to, honey. Apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, diyak manin nakapasa iti board exam. Anya,
Awanin tinamnama. Maudin da ang chance ko nga agsam party board. Ngamtsak matlat na ipasa. Kasano pa itan nana. Anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, ta makasapol kan tupay mat siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak ang mo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nana. Kasano kami pahitan, nana. Ala, agrobot ka. Tainta sa pulan tinopyom. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ni ayuyang mikin ni Manny, nanang. Ngamdyak ka mo na sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag ta kenkwana. Wala nang. Excuse me, kapsat. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda ka dimot atraso ni Manny kada kayo, kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatang nga ibagami kan kwa na, kapsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Anya. Kasta ay sige kapsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan, una yun agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat. Di mo mat kayat tagatas. Ay, tungtutan na ka talagan. Di mong tantanak mo. Awan ang muna itaara. Kasano, nakamangmangit. Di namat nga rin kayat tagatas. Nabanog ako na mga salsalakan ko, ana. Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Umay kan, baby. Gusto naman. Di si Mardengan nagsangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido ak ngamin. Awanan paggatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama na amang suporta ko maganwan. Noon nyaman di ka sa pulam, ibagam kada kami kaninana. Si dadaan kami matamang tulugan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasok iti kalabas. Mababainak kunay ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anubio. Ay na, lipata mong tinapalabas. Awan mo ti sabali amang tulong kan kanusan ada kami akapamilyam. Kanuan gayam, agkasar kaming kan ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto pakiasawaam. Kat itapay lang. Kablaaman kan, manang Milita. Agyamanak, ading ko. Agpakpakaasiakan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Taala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag.
Tanda tayo tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnaadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito balay. Agyaman na kipag doon na. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipag doon na. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Nawatan nyo? Doon na. Doon na. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan yun ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wando na! Kasi, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amerienda. Kan siguraduan nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kasjay gayam ti ugali day dya manugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kasla kasing-sing pamay ti si bibiyag pa itanak ta. Nukas day nga agpasyar day iti probinsya. Uwan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana may bustila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay.
Apay, adam mo mapangilakwan taya. Awan, kanin amin na. Tapno may busang, bakit? Ay, naisos. Ad-adan nga agungot, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga rin na. Mala, nituloy sa karudin, tagla ako. Uray ta, nakainanatan, bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adadwa lumpia na bati doon na. Nangibati kayo pailaan mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan, taada aramidin nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayo, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan ngay. Ha? Kasano ang maipaibusyo dagiti lakoyo? No agpatay-patay kayo man. Ala, inkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog dan Celia. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus kay Ipag Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga min nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasipngutan. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, wag kapsak. Kung tan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasi mo ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo. Ha? Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Taijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat. Mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalakoyo amin alakoyo. Ala, inkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka tasak-tagsak daw? Sige nga rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay, kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan.
Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6, nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada, tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatanga ko maitibado da nanang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumaida inton bigat. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, ipag. O sige ipag, sa paom nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito'y balay. O sige, ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas, Chay. Basta umawag ka ni ipag doon, ha. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito, eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni ipagdo na kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Langag kumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Mabalin atas agpaminsamait. Ay, napurga kami nito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas milatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman taddalat ta sidaam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagi jay. Tasidaan dagi ti bisitak dagi jay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko da ito'y. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan doon na. Takunak nga minwa dapay ladag iti kakadwam nga agsusugal. Iso ajak pay rimwar iti silid may. Agdalos kayo! Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabkabalay kayo, surwan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam. Ibagam, naitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nungay 50,000. Day talaga ayam. Wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga Rod, pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema inti dayta.
Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mo agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Gani, di ka pinagaw-awid Apolos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tandaan tikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tantamanin. Ala, hagawaan ta timag na tapno makalako ta. Doron! Balanak yo! Gumadang kayo! Balanak yo! Ni, lakay. Ah, Ada nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabten tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Umaitan. sige, bakit? Karon! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Barbecue! Balanak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na mga... Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Apa kita ka lang gagawin na ako? Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matantatang! Nanang! Anya ti imatiungay! Doron kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Namabla ko matikinaw yung nakanakamay. Kaya't hindi pumanaw nito. Gumawa na mo may paparamay. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yun. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mati pakpakan ni Dona kanakamay. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup mamaramid ni ipagdong na tikasta kada kayo. Yawid kunda na ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito'y balayo. Ni, ape ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at matikas sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan ititrabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso na tinakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbagada ti amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kitliya, tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan, awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalin ta ko Madonna. Awan talaga, iso sorry. Sige, noan may bayad mo, ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-but ang samot dahito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala akong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod anaglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingat kayo sa gitli mayo! Ana, polis!
nalpastando na. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di yawanan trabaho. Ada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sarong karan ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sarong karan tayo. Kitlaguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di kaaruba na anang sarong karkan kwa na iti pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababaw yak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kayat ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasolak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awambag ngamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawanda kan. Kanya ngay, kit manugang da kalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't ko ano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Mama, iso ni Janet, nobiyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak nanay. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti matulog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamanlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasjay na laang iti damo. Ngamin to nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y la di kay matagtagari Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngumapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay atik ni Janet, Mama. Diyak kayat na diya babae aparakan ka. Sinaam na diya babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonan. Mama, itlading itak. No di kay mapatgan, iti kayat yu ang mapasamak. Anya? Tata,
makikasar na ka nun ni Arnel. Kasano ang makikasar ka ngay? Ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na. Ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang? Ha? Saan mat nga iso ti mga asawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan nagsasao. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kas jay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakitaam lat na kumahay ti nasayaat, anak ko. Ha? No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpat akmat tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel, anak ko. Respetuam kumalata. Ha? Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. No kasta, talaga ngay papilit mo ti kayat mo. Di nakdengdengganan ngay naman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpad. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laeng anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaam. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kon nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti dayjay a Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan kuana. Mama. Pasensya ka ni ti kastoya panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobiam. Nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyag no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan kuana. Sige, makaammo kang rod. Diyak ko makayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana, anak ko. Inkaagmano iti inana, kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibagpagama? Madi ti kasta. Inatinubium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di naktupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabten ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni Mama kadata. Ha? Anya day na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko nam ang nagpatingga ka lang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Katimat gastos sa mga agadal, siya ti makamo iti dayta. Ha? Kaya't mo tayo eskwela manan, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam,
Ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Wan, mama. Interesado ah. Okay nga Rod. May mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo niti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Ngabita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, adda na ipakpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Wan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panag-enroll, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagatal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matlakad iti panaggraduar mo into numay atawan, Janet. Wan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga ron. Kanuan gayam. Liklikam man di agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito ibalay balasang ko. Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban, balasan ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Katsurwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan nagitibag paga. Tapam magbagalaang da ito'y. Takasla nakamatan. Tasawa nakakat nga ron ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din urnong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ta. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaidan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't tikas na. Iso ang lumasintan. Agipatakder kan iti balay ta. Uray basit laang. Kasano ngay ni mama? Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemaen, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay paylaan lumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at matlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Balayan, hagyaman kami ken kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raw, nagbiita naglabas ti aldaw. Saan na napuputan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti si Dani Lola. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ak para kan ka.
Nalakaalutwan day ta. Ijay kumayan ni Lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Dito laang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulong si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay, adi kay may idirapi, Lara, apo. Saan na kami matapalubusan ni Mami, Lola? Anya, Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. apo. Kunapoy ni Mami, jak ka numakipangpangan dito'y balayo. Ka, amo na ka dito, umay mo dito'y ita. Saan, Lola? Naglibas Anya, apay ngay, nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Ha, kasta ka di, apo. Wan, Lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagbaga na kanyak. May papankan ka, Lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, hani. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni Lola na. Kalpasan ti amin nga aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na? Di ka man matagin didi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adi nakayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akaslamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta pasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpot matan kan ka. Kapilitan asumingpot taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakit anak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo? When no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama ko nakmet. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak igi asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatugangan. Nagbalbaliw matan, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amu nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aging didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kong tatang. Iso adinak basta maungtan day jay akatuganga. Labanak nalalaingak met lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ati kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan, di ka agimulay ti sakit tinakam. Ta sana nasaya ati kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit la day jay ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaam da ito'y Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalang araw sa niin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin kan oray jilugan mo, kabarbaro man Ay na, no kung nagtumad nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutal nga ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn. Ay na, oray ang pagbagat ka diti opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako niti mabiit. Anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tasi ka ti may isang agbalin nga staff ti gayem ko.
irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang laang. Ay sus, ag triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayim ko. Ay, sige, tapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Kwa, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo niyo man kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan na kalaan. Ay, wala niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknangak, no diyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak man. Kan gayim na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagitan na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko analawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo ah. Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Oh, sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam at talaga. Saan gayam nga iskam da ito eh? Saan mo ta talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at anlo kada katugangak da ito eh. Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Nala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo ditoy. Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunumat kan ti outing di asawa, Marnel. Kanayon ti post na iti social media. Wan mama, bye-bye aklatan tapno marelax mo ito. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo apikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawak. Anya? Kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanupay lang ni Janet, mama. Apay nga kakaribuso dagiti taktao diti ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Wan nga ron, napanan ti best friend mo. Diyak mo. Anda mang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lukat? Kasanin ti kwarta tayo. Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakam ati gayam mo, Janet. Dakkel agat at ti kwarta dito akumpanya. Kat oray siyang mata. Sika lang aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung sika. Kasanin ti kwarta? Basol mo da ito, no saan ang maisubli ti kwarta, Rosalyn? Agtal na kaman mo, Janet. Api nga siyak ti papasulang. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam sika tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pagawanan na kuma, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanan ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama kastoy ti mapasama, Arnel.
Isa pa kawanin na ko, ma. Awan latar nila. Mama, jak na awat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siya nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati aga pala iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawatan ka. Agtagibalay ka langan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry, kapo iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumadlaangan ti panagpakumbabang Janet. Kinapudno na dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan na ko, mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinarawit mo. Anya ngay nga ron, agsubli ka manan ngagtagibalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam iti lang dayjay, tanagbabawiak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. Adayta, nakabalsig ako niti pagsungurod me. Isarot kun to numalam. Tapag isunto ama magaan dagiti binalsig ko akayo. Nabanugak ang nagbalsig Mabisinak pa yan. Di ka agtugaw, dumdaon. Ha? At damat gaya man ni Uncle. Inkay kay talhalaw. Inkay tuloy kay al-aradwag. Tanay, baka torturo ka kagar aradaw. Uwan, Uncle. Madamdama basit. Tamang anak diit. Diyak pa'y ngamin namigat, Uncle. Agdaya nangan katatayaw, kawamay. Uncle? Ikagarado ko na. Anay ko, Uncle? Dahil ta kinaginad mo ngamin kay, ti pakataptapisam. Mala, agunay kaan. Uwan, Uncle. Mabisinak ka talagan. Awanan pigsak na agarado. Tadyak pa'y ngamin namigat. At dagayang bunga ti bayaba si Jay. Inakman kit di agpuros. Ta iso ti kanak. Ituloy kon to numadamdama ti agarado. Nabsugak iti bayabas. Inak ituloy yung tay ar-aradwag. Oh, Dondon. Unay maday tapandangan mo. Ipusam sama namin ngayon na puwi kan si Dalnan. Iba tiyamad niyang kalmo atasan payanangan. Ay, uuwan, ante. Pasensya kayon, tanabisinanak ngamin, ante. Sa anak ka namigat. Basit latikinan ko ideal daw. Agtip-tipid tayo iti bagas, Dondon, ha? Gawat ita. Isobas sitam lang ti kanam. Nawatam. Ay, uuwan, ante. Masakyendaag, aging ka ang makaturugan. Uuwan, Uncle. Lalaingam ti mang masahe kanyak. Tano di ka manan makaraman kanyak, ha? Dundaw. Uuwan, Uncle. At dayta, adun tinaburas ko abayabas. Isabuk kun dito'y kamisetak. Masapo na mapsugak. Tapno adda pigsak nga agparaspas. Nagsapa kami ngamin arumrumar ije balay. Agkapi kami laang. Saan kami amangan itiin na po'y.
Iso ang makapabisin. Naloom amin dagitoy. Iso manan ti pamigatak. Mangibati ak iti merienda at no madamdam. Down! Ayan mo! Napanamon! Ni Uncle. Napanamaya! Et kwa, napanak nagbayabas bit, Uncle. Dahil takot bayabas ti una umon, manaktak day ka bayabas. Hiyag mo na kita bayabas, ala. Apay nga imbel lang yung matan di binuras ko bayabas, Ala, Uncle. kay tuloy ang ti aramitan. Darasal! Anya matan ni Uncle. Nasampit mo kayo dito yung bayabas. Nahibas. Pinidot na dagiti imbel lang na bayabas. Kanan. Ay, una yan ni Uncle. Inka makikumboy down. Tasya akong tibang ituloy iti aramidam ijay uma. Ha? Anya ti kumbuyag, Uncle? Nagburas ni Maricarda iti pipino na. Inka makikumboy nga agbunag ta ipanyo ijay waiting shed ijay kalsada. Ha? Ay, sige. Kayat ko, Uncle. Mano ka nung iti kumboy? Di mo damagan numanaw. Basta inka makikumboy dundong. Gusto mo lang dagitintid ko akong buyaw. Sige, mabalin yaw ti agaway. Kat agyaman ak unay kada kayaw babaraos. Dun daw. Napanan dagiti kakadwang. Di ka kadipe agaway baraw. Ay, kwa. Di yu pa'y inted ti kumboy ko, nana. Apay, saan nga imbaga ni Uncle mo king kaaya baraw? Ada nga utang na kanyak, kat inkarom ti utang na. Babaan ti panagkumboy mo. Ay, kasta? Ay, di na matimbaga, nana. Ay, naglokon da jing Uncle mo. Apay ngay adi na imbaga king ka. Adtoy baraw. Alaam da itoy. Tapno ada makwartam. Ay, saan na, nana? Kababain. Alaki din, awato mo. Aywan, no kaya mo, kuyugan na nga agpailay. Tay nakila ko dagit pipino. Ha? Ay, kaano, nana? Inton parbangon, umay ka. Ay, sige, nana. Kayat ko. Ngamnay, agpakada ka pa'y kada Uncle kin antim no palubusan da kawin no saan dundon. Anyat ko mijay ilay. Mapankalag bulbulak bulichay. Palubusa mo lakay. Ta sigurado nga ikan ni Carday titangdan na amang kuyog kang kuwana. Ha? Apay, anyat imbaga na. Tangdanan na ka doon. Diyak ka mo, Uncle. Sige. Sumurot ka. Ngem ibagam ta ikan na ka iti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tanay, adupay kumati aramida mijay talaw. Mabainak mo't amang ibaga, Uncle. Bayam, tasya tibang ibaga. Apay no ibati munto'y barito akadwam, manang karda. Ay, kaya nalaki di ka ba guys? Mayat ka aya dundon. Kwa? Awan kadkadwak dito'y balay. Naimbag lang adda ibabaon kuno kwa. Tangdanan ka mat. Amangan no saan na kayat da, Uncle ko, nana? Ibagak to kini Uncle mo. Siyak ti makaam mo amang ipalawag king ko na. Ay, sige, nana. Isudamat lang amin di pampanunutag. Tano siya klaan, kayat ko, Tanarigat ti trabaho kiji lugar tayo, nana. Sige, kasaritak to daan ti kin Uncle mo. Di kan agawid, tapno saan ka amabannog nga agbiyahe. Ngam no saan da kayat, umay kanto mo lasukunan, wan. Ay, uwen, nana Karda. Imawag ni manang ko akarda, dondon. Ha? Anyat imbaga na, nana. Palubusan da ka di dangkel kan antingag na editi balayo? Wan, dondon. Imanugot da ka no. Uy, kasta ka di? Nasayaat nga rod, nana. Agyaman na, no kayat mo ti agnaad dito'y balay ko, dondon. Adda tay sigod akad kadwak, ngam nagawidan, tabakat mat ngaminan apada. Kasta ka di? Kayat kon dito'y anana. Ta nagrigat ti trabaho ki lugar mi. Nagrigat lang nga rodan ti trabaho.
Mabisbisin anak pa'y nana. Narigat ngamin ti biyag me. Apay, ayan dagiti dadakkel mo, Dondon. Adada ijay lugar mi nana. Ado kami nga kakabsat. Iso nga impaampundak kadaan ti kan anggal ko. Kasta gayam. Owen nana. Ngam na uyong daan ti kan anggal kanyak. Basit la akam malik. Bugkawan dak adagos. Kan pasaray kabilan dak pay Iso akayat konti pumanaw ijay. Ay, kaasi kamat nga rod, Barok. Nakalpas ka din iti high school? Owen nana. Kagrad-graduar ko di bakasyon mi. Impilit ko tinag-eskwela. Ta saan ko maakayat da angkal kan ante. Iso asyak tinakakaamo nagdisdis kitar iti balon ko idi ija eskwelaan. Kasta ayan. Anyan, nakasingsingpat kagayang, Barok. Kaya't mo ti agtuloy nga ag-eskwela. Ha? Ay, uwan ko maanana. Ngam agornungak pa'y. Sige, siyak ti makaamo iti panagadal mo. Pagtuluyin ka nga ag-eskwela, Dondon. Ha? Agpaiso, nana? Nakababain man. Ngam, agyamanak no pagtuluyin dak nga agadal, nana. Anggal, ada kayo man? Wen, si Murta kinimari kada. Umay ko alayan ti sweldom. Ayan ti sweldom Dondon. Ha? Ay, ko angkal, nasa anak nga agsusweldo. Tapagad adalan nak ni Nana Juana. Tikabsat ni Nana Carda. Anya, imposible adi ka agsusweldo. Saan talaga angkal? Apay, anyat problema, Kapsan? Ay ko kaanakak ni Dondon, madam. Puno aya, asaan niyo asusulduan? Ha? Kwa, adda saritaan mi, Kapsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan ko aswelduan? Ngam pagtuluyak nga ag-eskwela. Ne, apay ngay? Awan saritaan mi kin ni Mari Carda kasta. Eso pinalubosak ni Dondon nga agna dito'y balay mo. Tatiamok, katsulduam. Ay ngam saan mo kayam? Kapsat, saan apan nakibiyang? Ngam saan anasaya at aramidan nyo? Pagtrabaho nyo ni Dondon, kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Nukas tamat laang. Iyawid ko, ti kanakak. Ha? Sige, awan problema kanya. Palubosak ni Dondon, nulakit di takayat na. Ngam no di nakayat, di yo kumapilitan, Kapsat. Isarak adagos to'y silid ko. Ilak ko, tapos saan da manukatan. Nangag ko ti saritaan da na nawanakan angkal ko. Jak lakit di kaya ti agawid. Uray anyat aramidan ni angkal ko. Jak sumurot kan ko na. Agpupukak dito silid ko. Dondon! Dondon! Lukatam da ito'y kunat! Lukatam! Saan kumanatang kente ulo? Masa! Di nakpagpungtutan! Itay tapay amang tuk-tuk-tuk iti silid ni Dondon, ngam di naluktan. Panagkunak, talaga adi na kaya ti sumurot kan kakapsat. Oh, talaga pagpungpungtutan na day tatong daon. Oh, ato iti pakitsenda kan pagpletem kapsat. Agawid kan, tadi mo mabalin apilitan ti kaanakam nga agawid, no talaga adi na kaya. Ha? Agyamanak, madam. Umdas ka di day ta pakitsenda kan pagpletem. Uwan, madam. Sobra pa ya. Anyat planong ita, tanakalpaskan iti panagadal mo, Dondon. Agsapo lang kadagos iti pagtrabaho, Nana Juana. Aginana ka pa'y agrelax ka, Dondon. Numabalin, diyak kayat nga damasayang nga oras ko. Diyak kayat ti mabakante, Nana. Kayat ko ti agsubad iti kinaimbagyo kanyak.
Pakaragsakak ti tumulong don. Kat sa anak nga gururay iti bayad ti anyaman anaaramidak iti padak a tao. Nagsayaat kayo unay kanyak, nana. Gaputan na sayaat kamat kanyak. Kat gapu iti daita, imbilang kan nga anak ko. Kasta agmat kada kayo, nanawana. Imbilang kayon kaspudpudno nga inak. Tada kayo tinakariknaak iti pudno apam mateg ti maysa nga ina. Agyaman unay kada kayo. Nasaya at na nakapasyar kayo, nana. Nabayagan na di kayo imay dito, ya. Ay na, wain tanay makume-kumak. Imado nga may ti trabaho di lugar tayo doon daw. Kasta ka di? Nasa uni ading wana nga agbakasyon kayo kano di lugar tayo. Uwan, nana. Takailiw ko mata na makita da uncle kan auntie. Ay, nakasangpet tayo umalaang ay. Ala, bumabata yun dito ilugan. Manon atawan na sa anak ka nagaw-awid dito eh. Pimintas mat gaya man ti kalsada dito eh, nanakarda. Saan la kalsada pati babalay dagiti lumugar, pimintas pa yan. Uwan nga rod, nana. Ni, tay samat labalay da uncle kon ti saan anabaliwan. Ay, wala. Isudala na babatin dun daw. Takasanaw, artek mayt di ulitig mo. Ala, dumagas tayon di tabalay da angkel kan antim don. Sa tayo ito agawid, ijay balay da kabagis ko, numadamdama. Kumusta kayo, nanti? Ay, Don. Si kakadinaytan. Ay na nagtar kamutan malong. Kanlimok magka. Pimudaw ka pa'y. Agyaman na kanti. Kadwag na nakarda ka nanawa na, anti. Ay nalala. Sumrak kayo, kakabsat. Umay kayo. Agyaman kami, Maray. Agyaman kami, kapsat. Ni uncle nga yan, te. Nakaida ni uncle. Wan, ay nabayagan na naidalit niya ang kalmo. Sana na makasao. Sana na makakunail. Naatake ngamin iti high blood na kong. Anya? Kanuray siya. Anda sakit ko barok. Kat nagadutin resita ti doktor nga aga sa tumarag. Ngamjak nagtumtumartawan pagkatang ko iti agas ko. Anya? Alangkay, di kayo nagsangit. Amo kakasta unay aragsak na nakakita kan ka. Iso ang makasangit. Kan amo agbababawi day ta. Gapo iti kinaulpit na kan ka idi ka anakan. Auntie. Pagkawanan na kami kumadon doon. Noong nagbalin kami naulpit kan ka iti kalabas. Sorry ka anakan. Ala, di kayo nagsangit. Taamangan no makapadakas kada kayo ti kasta. Kandi kayo madanagan. Tasaan kayo abaybayan. Nakasagana aklat taamang tulong kada kayo, auntie. Jak malapdan ti magingag sangit. Ngamin, kaslasan ko pa'y lapat siya na may saka na profesional. Uray nakaadal kan. Saan kalataan ang lipat? Nakasingsingpat kalata ka na kami kaanakan. Kamang kayo ni tibiyag ko, auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. No saan na siya? Di kayo mabali na baybayan. Agingkat kabalak. Tulungan kayo. Kastamot ang dagiti dadakkel ko. Kan dagiti kakapsat ko, auntie. Ay, nahagyaman kami ulay. Nundon. Nagsapay lang kumatado pa'y abindisyon ti ipa ay ti Diyos kan kakaanakan. Ipatpatag na kaunay. Ipatpatag kayo, mat, auntie.